E sad, dobrodošli natrag. U međuvremenu ja sam znači stavio dvije lajstnice s lijeve i s desne strane do znači ruba same letve koji će zatvoriti cijeli krov, jer da to nisam stavio puhalo bi odozdola, i stavio sam znači stiropor koji će služiti kao krov na koji ćemo slagati ostatke stiropora od rezanja. E sad, ja odlučujem znači što ću i kako ću. Dalje mislim da ću pristupiti rezanju ulaza koji ću gledati da napravim ovdje. Jer je plan bio jednostavan, tu staviti ulaz, probati staviti stepenicu i onaj moj famozni krović i ovdje znači sa strane ostaviti terasu koja će biti natkrivena da se znači može životinji staviti hrana i da ona tu sebi može nešto pojesti. Kao što rekoh, ulaz ćemo raditi krunom manjom nego prijašnjih puta, a to će biti kruna od 12,5 cm ako se ne varam. Samo da nađem još borer. Samo da još nađem borer za tu istu krunu. Evo ga. To je to. Tako je. Da. Znači ovo mi je kruna od 12,5 cm. Kojem sam u početku bušio rupe i u principu ona nije premala, znači mogu relativno velike mice proći kroz tu rupu, a ona ne propušta nekakvu veliku količinu hladnoće unutra u kuću, zato ja dosta često koristim. Prije samog rezanja, ono što ja moram je izračunati jednu vrlo bitnu stvar, a to je da ne udarim u samu letvu. Dakle, gdje ja njega smijem, odnosno moram bušiti, da ja ne bih udario u letvu. Znači, 5 cm, mi ćemo ga za svaki slučaj odmaknuti 6. Znači, ajmo reći da je to to. I sad je ono što ja ne znam, 5, znači 6. E sad, kad bi ja stavio krunu ovako, sad je samo pitanje na koju sam ja stranu, da li sam ja na 3 cm ili na 5 cm s ove strane okrenuo letvu, što ne mogu znati dok ne pogledam unutra. I naravno okrenuo sam i na širu stranu, što mi ne odgovara. Zašto mi ne odgovara? Zato što to znači da kad bi ga krenuo bušiti ovdje, gdje inače bušim, u samu sredinu, da bih pogodio u letvu. Jel to problem? I je i nije. Letva će i dalje držat, znači letva će i dalje nju držat, ali ću dobrih 2 cm materijala skinuti sa te letve, što nije nikako preporučio da to radim. I onda bi to značilo da bi ja ulaz trebao bušiti tu, gore. A ako ja tu gore probušim u principu ulaz, desit će se ta solucija da neću moći gore staviti onaj svoj famozni krović, pa ću morat skraćivati cjelokupni krov. Tako da imam dvije solucije. Ili nastavi dalje, znači raditi to što radim, znači bušiti ga negdje u principu na sredini daske, gdje meni neće ostati onaj famozni dio za onu stepenicu, pa će ta stepenica mora biti pravokutna, neće moći biti okrugla, jer ja sam stare dijelove gdje sam bacio stepenice, bacio sam okrugle stepenice, ili ići bušiti klasikom u sredinu. Znači ići opet onu svoju staru klasiku, a to je bušiti ovdje. Bušiti znači ovdje u sredinu, napraviti, znači ovdje ga izbušiti, da vidim. Da, u principu, evo. Znači izbušim ga tu na sredini i bez obzira što će krov biti ovdje gore, što će znači krov napuštati cijelu terasu, napravim svoj dekorativni krović, ali naravno ne moram da radim onu svoju famoznu stepenicu, ne moram da radim znači onu svoju famoznu stepenicu i uštedim si nešto malo vremena na taj način. Tako da, to su sad dva izbora koje ja imam poslijedi. Bilo bi puno bolje da sam ja letvu okrenuo na 2 cm, ali dobro, to je ono,
kad ne znate na koju ćete ga stranu okretati, onda sad ja pokušavam zapravo to u glavi vizualizirati na koji bi mi način to bilo ljepše, ali ipak ćemo ići na ovu soluciju prednjeg ulaza, tako da pa ću ja napraviti onaj svoj famozni krović i tu sa prednje strane. Da bi to napravili, znači 19, 19, 18, 19,5. Evo ga, znači negdje oko 19,5 cm. 19,5 je. Znači ovo nam je nekakva sredina gdje ga moramo bušiti. Kažem, kruna od 12,5 cm ovoga puta. Nisam planirao da ću bušiti sa te prednje strane, pa će to biti malo teži zadatak, ali u principu ne i nemoguć zadatak. U pomoć nam ponovno dolazi Makita DP4011. Meni osobno fenomenalan komad alata. Prekrasna bušilica, užitak s njom zaradit. Da li sam ga... Yes, već sam ga stegnuo, to je to. Sad će malo biti zajebano bušiti jer je stiropor ispod. Dobro. Ova je kruna puno manje korištena od one i puno je oštrija. Od one. Malo da si popravim kut same ručke. Jer ovo je ipak rađeno pod kutem. To bi trebalo da budemo to. Idemo polako s Božjom pomoći, kako se ono kaže. Zašto mi je sad tako trgao cijelu priču, ne znam. Zašto se čulo ono tamp. To, kažem, zaista ne znam zašto se to ovoga puta događalo. Nije mi se to događalo prije, možda je, ali se iskreno ne sjećam. Tako da... Ovo baš nije pametno što radim pod naponom. Tako da, ajmo mi nju ugasiti. Evo je. Sad još moram probušiti stiropor. Evo ga, krunu smo stegnuli. Dobro. Sad moramo smanjiti brzinu. Mislim da je ovo prevelika brzina da bi potrgala, doslovce bi strgala stiropor. Ovo je opet premala brzina. Ajmo probati sa manje.
Dalje, moguće da sam ja bušio u kontrasmjer, lako moguće. Neću reći da nisam. Neću stvarno reći da nisam, ali lako moguće i da jesam. Lako je moguće i da jesam. Kao što vidite, mi smo dobili što smo trebali. Pošto su se sad planovi ipak malo promijenili, ja sam ulaz opet napravio sa prednje strane. Zato što sam ulaz napravio sa prednje strane, tu su se znači planovi malo promijenili. Ja ću prvo sad napraviti krović iznad ulaza. Zato što to kad stavim krov neću moći. Odnosno, moći ću, ali će mi biti drastično otežana cijela priča. Tako da ćemo ići na soluciju da ja znači napravim taj famozni krović prije vremena. Ovu bušilicu možemo pospremiti. Daj mi sad ovu letvu. Metar olovka. Znači da vidimo. Estetski gledano, ići ćemo letvu ćemo rezati na 2 puta po 10. Dobro. Sad ću ja pristupiti tome da ću ja to srediti na blanjalici. I odrezat ću se još jedan komad leta koju ću također obraditi na blanjalici. Ovo se sad u principu najviše radi zbog dekoracije. Ničeg više nego dekoracije, ali dobro. Krivo odrezano.
To bi u principu trebalo biti to. Jesu ovo malo, nisu. Tako. Prevelik kut. Jesam ja ovo radio na 22,5? Jesam ja ovo radio na 2? Jes. Sad bi se desilo da sam ga odrezao pod prevelikim kutem. Nisam vam pokazao na kameri, znači ja sam ga rezao na 30 i... No, u principu nije problem za popraviti. Nije problem da se popravi. Eto, čisto malo dekoracije radi. Znači još jedna mala dodatna dekoracija koja će se nalaziti. Eto, čisto da još dodatno koliko može spriječi ulaz vjetra unutar same kućice i ostalih stvari. U principu to je to. Čisto malo. Da joj damo na dekoraciji. Meni par minuta posla, a kućici jednu dodatnu estetiku, jedan moj dizajnerski potpis otprilike. Ono što moramo napraviti dalje je još izgraditi, znači, cjelokupni krov, odnosno sad moramo centralnu gredu koja će, ajmo reći, povezivati jednu i drugu stranu kućice, ispričavam se, moraju biti povezane, što znači da ja moram uzeti dasku
od kojih inače znači, radim kućice, onih famoznih dasku koja je 25 mm debela, da je odsječem otprilike negdje, barem na sredinu, pod kutem od 30 stupnjeva, povežem, to stavim. I zašto sam prvo radio terasu, a onda ovo gore? Zato što sad kad u principu radim krov, ja uvijek gledam da ga napustim barem 5 cm sa stražne strane, da kućica što manje kisne i da ga napustim otprilike do ovdje. Znači da pokrije apsolutno cijelu terasu, tako da kućica još dobije jednu vrstu estetike. Kad napravimo to, znači kad ja kompletno završim cijeli krov i naguram samo ostatak stiropora koliko god stane unutra ispod krova, moramo staviti letvice sa strane na krov, napraviti ogradicu i moramo postaviti šindru na krov. I u principu vam je onda to, ajmo reći to, onda bi vam u principu to trebala biti završena kućica. Tako da pratite za dalje i vidite kako će na posljedku ovo sve da završi. Ogradicu bi ovoga puta trebalo bi biti puno lakše za napraviti, trebalo bi biti čvršća i durabilnija od prijašnjih ogradica koje sam radio, zato što ovaj put imam klamaricu, Makita AF 506, što će mi ono omogućiti da to bude lakše. I ovo sam u principu mogao raditi sa klamaricom i ljepilom, ali pošto ljepila nemam, ipak sam se odlučio na svoj starinski način, odnosno na vijke. Imam nešto i viška čavala, tako da ću još nekakve sitnice na kućici, još ću malo dodatnu terasu sa čavlima od klamarica pozabijati, da ona bude još durabilnija i još trajnija. I u principu vam je to. Nemamo još puno posla, znači ovo su nekakvi završni radovi, evo tek radimo možda neki 2 ili 3 sata, tako da u principu kućica bi trebala uskoro biti gotova. Pratite za nastavak.